Kaseng Kitrai Petroleum hapok ke jela kabalatip the Petroleum Dealers Association of Meghalaya ha kajing ya kenduk bat gilat patai kubor menta kasngi ka arphon riu tarik ujeliu ha Shillong Press Club kilawan pensyai halor kajing keno ba kijur kajing khle haba ki the petrol hakali ne ki arshaka nakaliang upresiden jang Kaseng uba Kennedy Krim ulo ong bahadin baka sarkar India kalapen mi hukum ban khle baka ethanol komba 10% namar ka syang tat bat pendunador ya ka petrol san hadu 10 tingkah ha ka shiliter kata kadai ka jing mentoy ling ba ka jing khle ethanol bat ka jing do jing mentoy pat kadai baka ni ka ethanol ka khring ya ka bat lani ka ka ya dai tingkhu baka ethanol ka kala bat ulakan turu ikipaj ba bakin long ki bapet siar haba ki penyangi ki kali jongki khamtam ha ka jela jongi kabadai ka jela bajur slap namar bala kato ka karung ha ka tank bat poi ha ka jakathe petrol ne diesel kato ka petrol bat diesel ka kala no khnang ban lait nakani dei ban pej bah ka por bapak yaki kali conference nakalian jongki dealers kamungi kwa ban pensyai si kepela ha ka berdei ka petrol diesel ha ka berdei ka yadi thiam bagi pa ni juyo pun ki complain berpun sen kedai kecil suatu bakal. Te itu likely di mat ke mengikut apa ni grand. Kamu keberuntung dari subhang kenika ethanol blended petrol. Hausnem haulai Februari arja akua ke Sarkar Negeri India lembaga ke Ministry of Petroleum and Natural Gas. Kalau introduce kenika ethanol blended petrol. Kalau 10% ke ethanol harga petrol. Bat kila dia kini hadu muta. Ke kini ke ethanol. Kini ke ethanol. Kini ke wika nila punong ke biodiesel, ke biofuel, chemical, ke bio na kijing thong. Na ukurai, na riu hadem, na upai, ban na kewe. Bat ki balai ki pedon kami kini ke ethanol. Kejing pedon kami kini ethanol kedon pun kijing mentoy. Kedon ru kijing du kijing mentoy. Kajing mentoy ka piat ya gede ka longba ka kaniki ethanol la piat di ka petrol ni ka diesel ka carbon dioxide ka tedam ka bami ka duna namta ka duna tedam ka bunhut ya kali ya bat kaniki ethanol ka khamsong tat kamut ka petrol mentang la ka dei ka bedor ka la duna na tu sang hadu siput ka hak siliter lengi la ka news bahaya ni Henry ke jingdu jingmentoy par kalong bakani ke ethanol ka jen pereng ong it observe moisture kamut ka kering ya ka jenah kumut ke kumut ko terdakani ke ethanol kawan in contact ber ka karabun ka kala tikini kila mi buon bagi jingjia nagapor sa kapor bagi customer dan bagi driver ki ong ba ngithe punyang na kata ka petrol pump don ngithe na kata ka petrol pump don kamu puni ngan punsai ba ji ya ko magitip kre wa joslap ti bat naman ka jingkhamnya bat ka jingbun ki kali bon yimdon jaka parking ka pabia ngiyen ki open space bomdon jingta bomdon jingka ngiyen ki lut surok iyen na pala bomdon jingta khamtam ki Ashaka, skuter bagi motorbike. Pada bagi yang berbuat di pentia kenriam. Kila kita hidup kiwan dia prosesi itu harus selap, ini prosesi itu harus selap. Tetapi kendian kau gayo bandrung ha ka tan petrol tan, jom tentu ke baik dari skuter sekali. Tetapi pentia petrol kendian kalam ketuk tinggi. Nak pohon ni dia bentuk kuat. Wat mangi kita petrol pom tu, hapo ki underground tank ke jongi. Mentale nadu bala introduce ke ethanol 10% nadu ajar puat man kesengi nile ke water dip ikon kidon ki jing thau kat ko jing stak sayan suta bangila antip kat no ke water content ke don halu underground tank bala i ba kamlon syo ngitan no nomor ba ha ka underground tank lada ka dei ka tank capacity ke ba 8 liter utu pipe suction pipe watanya ko pnian sa jero banlek segi pemantik sekali tum ko bat kata ujungan aku kumno ko basipot
Tila takadon kendade ko maboro utu pa kunum la bentanya tu. Bat ka bagi thau man kesengi nisaino ya tu. Kata baru sak kilo utai. Kamtam hangne hari jungi kategori bajusla. Kata hari kowe. Ti kowe ka device ka bangila ban ai ka long ya ki kali kamtam ini ban chat pa ya ki kali ba. Tada ka kendia karung kamu kawan ra kajing susi bat kan ra ka dan kan rum sikit jin bat ka kali itu. Kalau cuci pun sih. But bullshit, kalau jujur, bagiwan ki om bagi dia opinion nak kata kepada pom kadon. But immediately kita betul pom kita tahu ia ke underground tan. But untuk ni, tentang nyimpen kesan dan nyimpen ram ia lagi, nyimpen kesan nyimpen ram ia kinongnya kali kita driver. Hendrai kini ke message ke bani ai, tu ni nyampe kirlah nak kalian cuba hidup. Kam hak ni ke por baju sah. Ki om teh si por itu. Yeldi kilai nak si toilet. Yes, nani kilai si ATM. Nani kimpe. Dawan si bet, belum tahu. Ti kamu tentang. Nata kami di ban kegiatan di ban don kejing. Suatu kan dia. Nani kejing diklik. Nang dia. Ini bukan kejing diklik. Kilai si apa onsen lah. Beberapa hari ki petropom ni sah kena lah buat ni sah kena popur pakai dia. Di toh meleleh orang yang benar yang berkesan benar benar itu hendaknya dengkam kecil trailer, dengkam kecil trailer. But kamtam sasisin yang hari ini ke pos lah benda. Subha long careful kemudian ini kali jika masalah kamtam di 2 wheelers itu siapa per 2 wheelers. Taman kini kadang saya kuinter poman ya sudah ni tidak bukan yang orang pakai dalam buku tahu. Tapi tak ini jawab atau makan ikan alai atau untuk terang tu milik atau clear atau berapa yang ada Kaya lagi di take care ke. Inum kono inu rem tawalang ngi ini si ya kit khala. Ini simna ke kit khala. Kit khala.